bijyanye n'intambara irimo kuba mu burasirazuba bwo hagati ya Iran irimo kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli. Ikintu cyitwa misile, ikintu cyitwa amato y'intambara, drone, intwaro ziremereye ni kimwe mu birimo gukora muri ino ntambara. Ni intambara irimo irakinirwa mu kirere ku buryo Iran yavuze iti noneho Amerika niba murimo kwiyaminiya, kuko ngo Amerika ejo twahoze tubigarukaho bamwe mu basirikare ngo bungu bihisha mu mahoteli hirya no hino hari mu burasirazuba bwo hagati aho hari ibirindiro. Iran yababwiye ati rero niba mu by'ukuri mushaka ku butaka muzazi, niba mwihisha muri hoteli muri hanze y'igihugu cyacu, mu gihugu cyacu mwakwihisha hese ko hose tubafite impande n'impande. Bigaragara ko ari intambara mu by'ukuri yafashe indi sura y'intambara. Impamvu harimo hikangwa ibitero byo ku butaka ni impamvu ebyiri. Leta z'Ubumwe za Amerika zohereje abasirikare bagera ku 4,000 ba airborne n'abandi bagera nko ku 8,000 b'abamarines. Abamarine ni abasirikare barwanira hose mu mazi, ku butaka, mu kirere, hose barwaniramo. Mu kubahereza rero muri ibyo bice hari amakuru yari yagiye ahagaragara avuga ko bifuza kwigarurira cya kirwa cya Kariga Island kinyuraho ibikomoka kuri peteroli, ariko ngo bakazafasha n'ubundi no gufungura umuhora Hormuz ufunzwe na Iran. IRIB ni ikinyamakuru cya leta muri Iran. Nijoro naraye mbonye amashusho cyashyizeho kigaragaza ko ngo nubwo mubona uriya murongo mubona ngo ntabwo ari umujyi, ngo ni amato ategereje kwambuka umuhora Hormuz. Yego, bishingiye muri ubwo buryo n'ubundi. Ubwo rero bikaba binajyana no kuba kuri uyu wa gatanu yego ibitero byari bimeze nabi ku ruhande rwa Israeli. Irimo iravuga ko yagabye ibitero ndetse ikanasenya ibirindiro bya gisirikare 4 bikomeye hariya mu gihugu cya Iran. Yego, aho bavugaga ko ari igitero bavuga ko bafite target. Bakavuga yuko rero igisirikare cyo mu kirere kibifashijwemo n'inzego z'iperereza za Israeli bakaba bashenye ibirindiro bigeze kuri 4 hariya mu gihugu cya Israeli. Harimo ibirindiro bikoreshwa na Iran mu gutoza abasirikare, yego, ndetse no kubika amamisire. Ibyo birindiro ngo birimo n'ububiko bw'amamisire abagamije nyine kuba yakoherezwa mu gukora ibitero byo mu kirere. Bakavuga ko bashenye ibirindiro byakorerwagamo misile ballistique muri Tehran, ndetse bakavuga yuko banasenye ibirindiro bya Iran bakoreragamo amabatiri y'intwaro. Hanyuma bakavuga ko kandi banasenye urundi ruganda rw'imbunda rw'igisirikare cya IRGC. Ibi byose birashoboka, ariko ikibazo kigihari kuri iyi ntambara n'ibindi byose abantu bajya bavuga bati mu ntambara n'ubundi ijya gutangira ukuri kwapfuye banagushyinguye bakuye n'ikiriyo. Turacyabona nk'ubu bageze kuri vague cyangwa se ibitero bya 83 82 IRGC muri operation yabo True Promise bagaba ibitero bya za misiri ahantu. Nkurikiye ibinyamakuru byabo gukora ukuntu mbikurikirana, nkunda kubona bari kurasira, yego, kandi nkabona ibisasu byabo barimo barabigendesha munsi y'ubutaka muri za banka baratwayita gute mu kinyarwanda? Indaki cyangwa se ubuvumo, ariko bwubakiye. None ukabona ziranyuramo ari misire, kuko ibintu byabo byinshi na ambasaderi wabo wa Israel mu Rwanda yarabivuze, avuze ko Iran ibintu byabo n'ubundi ngo mbere bajya kugaba ibitero, ibintu byabo n'ubundi ngo babonaga bari kubaka ibintu byo munsi y'ubutaka. Ubwo akenshi nabonaga barimo basenya cyangwa se bubaka ubwinjiriro bw'aho hantu. Misile nyinshi za Iran zisitotse mu butaka, nta nubwo geolocalisation yabo gukunda ko igaragara, ahubwo igishobora kuba kiba bigendanye n'intambara. Kurabona sindabona ibihugu byarasha handi hantu hatari mu mujyi, sibyo? Bashobora kuba bashaka za command post z'aba bantu cyangwa se n'izo nganda zibikora, ariko ibitwaro bikoreshwa muri intambara bya Iran byinshi biri munsi y'ubutaka.
so ubwo rero urumva Israel ni ku ruhande rumwe, turaza no kureba n'ibya Putin n'intwaro nawe arimo aratanga, ariko Irani nayo ku rundi ruhande irimo irigamba ko ngo yahanuye indege kabuhariwe y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibemeje yuko bayirashe ikangirika, ariko ntibemeje ko bayisenye burundu, ngo aho yari iri ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byitwa Prince Sultan muri Arabia Saudite, aho bakomeje kugenda bagaragaza ko iyo ndege ngo ni muri za ndege zimwe ziba zifite amatiyo zigenda zongereramo izindi benzine, ngo yaba ari iya kabiri. Ubwo ni ku ruhande rwa Iran aho babigamba. Iran rero mu by'ukuri kavuga ko ukurikije situation uko imeze, nayo ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urabizi ko Trump ngo biyongereye iminsi, aravuga ati ntabwo nzarasa ku bijyanye n'inganda z'ibyongera ku ngufu muri Iran mu minsi 5 nari natanze nongeye indi 5, ubwo igomba kurangira kuri 6 z'ukwa kane. Yego nibwo azarasa. Iran irimo irashinja Amerika yuko barashe amamisire ku nganda zabo zitunganya ibyuma mu ntara ya Isfahan, ku ruganda rwitwa Mabalek Steel, ndetse barongera barasa ku rwitwa Khuzestan Steel, ngo ni inganda nyine zitunganya ibijyanye n'ibyuma, bagaragaza ko ngo izi nganda zabo zifite uruhare cyane mu musaruro wa Iran, kubera ko Iran ngo ni ya 10 ku isi mu kugurisha ibijyanye n'ibyuma ku isoko mpuzamahanga. Kavuga bati rero ku rundi ruhande Amerika nayo nubwo irimo iravuga ngo yaretse ibijyanye no kurasa misile ku bikorwa byacu, atari ikomeje kurasa misile ku bikorwa byacu mu rwego rwo kugira ngo turebe uko byaba byifashe mu bijyanye no guhindura ibijyanye n'urubuga rw'imirwano. Hanyuma rero igisirikare cya Iran kandi kirimo kiraburira abantu bose kwegerayo, kubera yuko bagiye kugaba ibitero abantu bari hafi y'ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Barimo barasaba bati mwigireyo, tugiye kubarasaho, nimutava mu nzira turabarasaho, kubera ko ino ntambara biragaragara ko kugira ngo tuyirangize nuko biriya birindiro byose tugomba kubisenya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasubira iwabo. Ari nako bagiye banavuga bati ibihugu mu gifite biriya birindiro n'umushatse mwabihagarika, cyangwa niba mutabihagarika tuzakomeza kubarasaho. Ibi rero birajyana no kuba Irani n'ubundi kuri wa gatanu yakomeje kurasa amamisire mu bihugu byo mu karere. Misile ziba zinyuranamo hejuru mu kirere. Uwo muburo wa Iran yatanze wakurikiwe n'umuburo wa Israel, nayo yasabye abaturage batuye mu mujyi witwa Arak, umurwa mukuru w'intara yitwa Malkaz yo muri Iran, abatuyemo hagati mu central muri CBD yaho cyangwa se mu mujyi rwagati, kuvamo vuba kuko ngo baza kugira ibyo bahakora muri iri joro. Kugeza ku rubuga rwabo rwa X bafite buriya ibihugu birahangana cyane, buriya Israel buri ruhande ruravuga. Israel ifite konte za X zandika no mu giperesi, nyuma y'igihe burayi bandika no mu giperesi, vice versa na Iran byose ikaba bifite. Yego ngo bamwe batanze gutyo n'abandi batanga gutyo, ati muhave n'abandi ati muhave. Hanyuma wenda tukiri kuri no ntambara mu ko barasa mu karere, nuko Kuwait yatangaje ko Iran yabarasheho kuri wa gatanu, aho babarasheho amadrone ndetse n'amamisire, bakavuga ko bashwanyaguje misire enye za Iran ndetse n'amadrone 7. Abagabo nabo bihagazeho bo muri nagiye mbona amakuru aturuka mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane muri ibi bihugu bashyizeho censorship cyane, abantu batangaza amafoto. Niyo mpamvu utakibona turi kubona amafoto, sibyo? Yo muri za Kuwait, za Bahrain, wenda Dubai turayabona kubera ko amakuru yabo nabonye akunda kunyuzwa kuri Telegram cyane, ariko bashyizeho censorship ikomeye igendanye n'ibihano ndetse kugira ngo wibeshye hagaragare
ifoto y'izi ntambara biri mu urareba icyaha gikomeye, icyaha cyitwa ubugambanyi muri ibi bihugu.